politics le Thu Thar Thlirna episode som ko pakhatna kan lo lom le vek chu tuntom kan thlir ro masak ber tur chu September ni ria thotan ni tanga Nepal rama thalai tena sarkar lakan lung oilo na anlan tirawanga boina lian tak chuak meka anram ko pui ber Kathmandu chu September ni som ni lai nia khachuan tlemina boro ka dai ta dewa achan po Kathmandu a hian curfew pon ani awangin mitam zok te chu mani in luma pon chuak loin anom hloma curfew hi September ni som pakhat ni ngani zing thleng po sei ania Nepal sipai te chuan boina chuan hmun te le Kathmandu ko thler te chu ven himna hnawthuakin an vila boina siam tum anom le chuan chungmi te chu hremna na tak pek an niang ti in sipai te hian tu chuan neya sipai te hian parliament complex po ven himna hna an thok tel ngal boka sipai te hian thalai lung oilo te chu inremna nei tura in biak puya an somani sipai te hian tharum chhuah tu le bungroru tu mi somni pasari an man toa chung an mi man te tang chuan silai le ral thuam ang chi somtum pakhat man ani to bokani thalai lung oilo te hian boina dang siam an tum to lo ni in anin soya sipai le police te chu atolani chuan curfew po pong mai se atha an ti in thalai lung oilo te hian an soini kan video nung bera khan kon non soi to a Nepal rama thalai te hian in anram sarkar ina Supreme Court thupek anga Nepal ram chunga social media somni poruk chuangte man khapna tur thupe ka chuawangin anlung oilo nan lan tiram buina na sataka choka parliament house ten hala tin an prime minister chen na inte tin an politician hlun tak tak tele ram roi tu mi poimo tak tak te inte kalchilin an hala chung jinga chon nun na chan te po mi somni panga chuang an oma chung te ni wang chon Nepal ram hi boi noi an prime minister KP Sharma Oli te po ban na athelu tani kha khating angkal zel boro ka khan Nepal thalai lung oilo na hoi hotu te hian mi pathum interim prime minister atan anrot nia soinia chung te chu Supreme Court Chief Justice Lui Susila Karki te Kathmandu mayor nimek Balendra Sale Nepal Electricity Board ta an Chief Executive Officer Lui Kulman Gisingate anrot nia soinia hemite chungchang hi heta thalai lung oilo generation Z anti Gen Z ti te polam to en soi ta hian zoom mangin an soi hawa amero chu thutluk na takan la siam theilo nia soi nia hemi chungchang hi Nepal sipai ho tulu nen te po an la soi ho tura rin ania tin Nepal thalai lung oilo te hian in an rama prime minister berin ban na thelu to chon interim prime minister antia prime minister na lo thok lailawk tur kha dan mangaruat theini MT in Anram Supreme Court Bar Association Roi tu tapo an berona dan manga chinfel thini MT tapo an ngai to mek nia soinia Kathmandu thothe na tum hun po darkar somni poli chuang khar ani nuwa September nisom khanin honle alonita a ti chuan tuna hianin nunphung te po tlem chuan pa ngai chole tan ton nia soini bokani Nepal rama dan le thupek kan ko na chu sipaite tu noya tuna hian da mek ania prime minister thartur hi engtika nge rutan yang ti ero chu thalai lung oilo te hianin an langai tu mek awang hianin engtika nge rutan yang ti chu soithei alani lawa Nepal ram chanchin kanon soya hianin hemi an thalai te lung oilo hianin an tum aina sa in thil an kalpui veta ni te point an ngai theya achan po lung oilo na lan tira pun kho man tum mek lai khanin September nikwa thole ni chonulama tang phika chon parliament house aten valuta ti khan parliament house bang te kha rong tenan han kap kola tin bungro ten ti chia tin an hal ta khan ya chungte ni wang chon an tum aina sa hian thilakala chungte ni wang chon tuna hian Nepal prime minister bangta KP Sharma Oli hi a omna mun po tuna hin hriat ani lawa mun himlama helicopter a thlo chho pui nia army an Nepal sipai thupong tu in chanchin thar lokhom tu te zona a chana prime minister bangta kha ke ni point omna contribute lawani antia mi thren khat le chanchin thar thren khata tena an soidana chuanin Dubai lama asahim na jong na tlan chian ni da soita po omani panina chon September ni som ni lai ni jing lama khan Poland chuan an rambo ruak chunga Russia in don aron tholu tir nia soin an lokap thla ti an soya Poland prime minister Donald Tusk sa chuan Russia thil ti chu Khawvel ram sang tena an pom tlan tura dan an duan bot siat na ania tia indo pui panni na nulama Russian le Poland anin dole te ber trumani ati hialani
Poland sarkar chuan an rama Russia ram palai chu hemi chungchanga hian in sawifiah turin an ko nge ni chanchin thar then katalan dan chuan hetia Russia ina Poland ram chunga drone thlolu tir hi Ukraine an be na konga ramri hnai a Poland a omwangin Poland borak chunga khan Russia drone then khatte kha lo wa thlok lut nia sei nia hei a thlok lut zat tak hi ti chen ta kom theilo maro chu chanchin thar tam taka hi chonin drone hemi an thlolu tir hi som pakwa ni te ponan soya amaro chu chanchin thar then kata chon som pali vel bor ni ti sei pawlte po anom pokani Poland ram hian in Russia drone ka chhuate chu an ram borak chunga anon thlok lut ti an hriat vele NATO a antel puiram dang te po hemi chungchang hin hriat tir ngala NATO ho tu pa han hril ngala khan US po an hriat tir tel ngal pokani tin Poland sipai te hian an ramral thum nei sa ba ka NATO ina wansanga tanga beina to thula ven himna anei air defense system an ti te mangin Russia drone te hi an lo kapthla chu ti ni chuan Poland ram chu NATO ram member an ni wangin NATO ram te khan an ral thum nei te kha hemi Poland ram hian an chop lok awang khan Poland ram sipai te le NATO sipai ten Russia drone wa tholu ti ra hian lo kapthla ti te point a soi the ome Poland Prime Minister Donald Tusk hian in September ni som jing dar ret khan anram sarkar mi pui ma tak tak te chu he thil thleng chungchanga hian thut khom man mo anei puya anram ven himzel dan tur te le hetianga anram Russia ina anron ngam lutuk ta chungchanga hian engtianga lo don sona engtiam malak tur nge ti arel puyani Prime Minister Donald Tusk hian anram chuan Russia in hetianga drone manga aron beile don ani chuan na taka lo chan let zel anin huam thu asoi bokani hetianga Poland in Russia drone te kap thlanga anin soilai hian Russia sarkar tu pong tu ve thung chuan Poland in drone an kap thla nian soite hi afin fian engma an nei lo ni in asoi ve thunga he thil thleng chungchanga hian Russia chuan Poland ram beitumna anei lawa an ram chunga tholu tir po an tum lo ti in hemi an drone chungchang hi aron soi ve thunga Russia chuan hemi thil thleng chungchang soi fia tur hian Poland ram ne na in biak na nei anin pe reng thu an soi ve le boka hetianga ni mek lai hian khotlang lampang chanchin thar sang sanga chuan Poland ram chunga Russia drone an ka thlak te hi mutur athalak te khatiang atla le atla te kha mutur oma chu wang chuan Russia hi chuan in an tholu tir nge ni ti chu anem nget thei ome tin NATO atel ram te chuan an hemi NATO dan pui injia kangin NATO atel ram tu po ram dangin an be ni chuan a hu howa an be le thei awangin hetia Russia in NATO member Poland ram chunga drone a tholu tir hi an ngai thu tak le ni nan soya hetianga thleng le ni chuan NATO atel ram te chuan an thurwal pui Poland ram chu wachanin an be let zel to don ni in an sei ve pokani US point NATO tel ramani wangin US President Donald Trump chuan NATO member an ni pui Poland chu an thlopani entirnan atulani chuan US sipai te chu Poland rama ven himna na tho pui turin thonlu bel an niang tin aron sei ve le pokani Germany Defense Minister Boris Pistorius point Russia hian ti palthila Poland ram chunga hian drone hi a thlo lui tirin ri nomlo chu wangin NATO ram te min run lui tumna ni ti in asoya tin NATO hemi rorel na sang hianin hemi chungchang hi an ngai tu ngala chuta chuan an thutluk na le an thil rela chuanin NATO ram atil tu po hi ram dang ten an run be ni chuan NATO ram te chu anin thurwal pa tanga chu an dan puina a phut ang pon ya hetianga Russia ina Ukraine dowa NATO tel ram tena an do dal mek laya NATO member Poland ram chung boruak chunga Russia ina Ukraine ado tumna lama drone atholu tirawang hian NATO ram te min poi salawa inge ni kan do theina hi minron en chinan tuma mun cho ti in NATO chon hetiang thil thleng a omle ni chuan dim na tel lowin an lo chang le to don ani ti in thutluk na an siamani ti te point asoi the ome pathumna chuan Israel Air Force fighter jet an ti te chuan September ni som ni lai ni khan Yemen ram khop pui sana a Houthi helpol sipai te hmunpui chu anwa beya anwa be lai hian Houthi ten an thuthlung pon chona ta na an thin an hmunpui helai sipai hmunpui ba ka tuial theian da khom na hmun te an beya chuta chuanin Israel sipai te chuan hetia Houthi te an be le na chan chu tunlai Houthi helten drone le missile manga Israel an be chan let na le an phubalak let na ni in
Israel sipai te hian anin sawifiah chupa ka Houthi ten Israel chimlama remon thlotheina tummun tunhnaia anron beya wanga Israelin phupa alak let na ni in anin sawifiah ni Houthi lam hian Israelin anron beya wang hian an mi le sa mi pakuai nun nan chana mi za som pariatin hliam an tur ni in an soi ve tongani Israelin do thlotheina te hi heta Yemen ram khopui sana a Houthi hmunpui va beitur hian an thlok thui le tunhnaia Israelin in do ma chona an in do thlotheina te an thlotir hlat ber tum ni soi ni chu KM sang ni zathum somnga an in do thlotheina te hi hemi an beipui thlang na tur pan hian an va thlokani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nerei lote kalta khan Houthi firfiak sarkar a an roi tu lokte kha kan da tha a chumi chan let nan chuan Houthi te hian ramon thlotheina tum mun Israel mi chuan ron kapa chumi awang chuan an laka kan ti hlotlin tum hi min tin nual ei lowe ti thu alo soya chung te ni wang chuan phubalak let nan le Houthi laka an tlom lo zia an zam lo zi en tirnan e tuna hian Yemen ram khopui sana mi kha an vakap ta khating ang khanin Israel sarkar hian phuba Houthi ten an ron engeni tharum thonan ron ne apiang kha an changlet ngau zelani hetiang borok ani mek lai hian Israel Defense Minister Israel kar chapoin Houthi laka tamzo ka beipui thlak kan tiama voina Yemen ram chunga Houthi firfiak te laka nataka beipui kan wathlak ta ania Yemen ram chunga Houthi helpol sipai hmunpui le an thutlung puan zarna hmunpui te kan bitum ta zelani hi ti in Israel sipai te hlotlin na chuang takina soini Israel sipai ten Houthi helpol te an beihchan na wang hian an roi tu poi mo tak te chuan nun nan chan to athlama sa chung ringot po khan Houthi Prime Minister le a Minister som pakhate chu Israel ten an beina wang hian nunna an chan to bokani palina chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan September ni ko a Israelin Doha khopuya Hamas helpol roi tu te anom na mun an va bom chungchanga thu soi nei in Qatar ram chuan firfiak pol te tan tran mun him abuat saya chumia wang chuan Hamas firfiak pol te tana sumlak lu na le in hoi hot na rem chang apea an mamo zong te chu hetiang anga mun him ram pakhatina alo pe ka wang hian an dap thina chung te chu Israel sarkar chuan tha ti lawa chu wang chuan Qatar ram le ramdang firfiak pol te po ramdang mi te po chutiang ang firfiak pol te lo tran pui thin te chu an ramatanga firfiak pol te hnawtchhuak turin angiena Benjamin Netanyahu hian a soidan chuan Qatar ram le Khawvel ram dang tu po firfiak pol te lo tran pui thin te chu an firfiak kol te an ramatangan hnawtchhuak lo ni chuan Israel sarkar chuan kan ron hnawtchhuak sak zelang chu tin a vo bokani Israel President Isaac Herzog chuan United Kingdom tlo in British Prime Minister Keir Starmer in komna hunan manga Israel sipaiten Doha-a Hamas roi tu te omna an bei chu a hrilfia in remna nei du lo tu te da bo chu thilti nge ngai ani awanga ti an ni thu UK Prime Minister Yashila in remna siam du an oma amaro chu adu lo tu te chu seng hoi mai chu thilti tur dik tak ani awangin Israel sipaite hian hetiang hian Qatar ram khopui Doha-a Hamas roi tu te omna mun chu anwa be ta mai ni in a sawifiah ani he Israel President Isaac Herzog ka hi UK Prime Minister Keir Starmer ne na anin muzo hian anin komna chungchang an zota kanin komna kha borok thatak noya kan neya amero chu kanin sawifiah na ero chu akhirin thil kanin biak na zong to a chuanin nin sawifiah ngai thil har satak alo ni ve ni ti in chanchin thar lakhom tu te zona achangani United Nations Security Council chuan hetia Israelin Qatar ram khopui Doha-a indo thlothi na manga Hamas te awa be chungchang hi an ngai to dona achan po hemi chungchang ngai to tur hian Qatar ram chuan United Nations Security Council a hian ngen na theluta heta hianin tun nai maya UN Security Council thutkhom hin nei turang ngai ani lain UN Security Council thutkhom a hian Qatar ram roi tu ten tel ve thina turin an nei hun tur hi an pot khotlai le ta de lekani pangana chuan French Prime Minister Tharatan Sébastien Lecornu chu rinomna thu tiam tirin September nisom pakhat ningani khan lak lo ania heti lai hian mi sang tam tak Paris khopuyate Marseille khopuyate Bordeaux khopuyate le Montpellier khopuyate an pungkhoma
anram president Emmanuel Macron le prime minister Hnahthlak Pawl Sébastien Lecornu te chu an ban an phut ani kan video masalama khan kanon soito a French Trump prime minister nelai fasua bairu chu tunkar tirlam khan rin tok lo na wangin parliament member ten an ban tir ta khania hetianga prime minister thar lak lo ani hian anramin leiba na satak an nei mek chenfel dan tura anram parliamentaro rel tu member of parliament te chu a min zong em ti chu hriat thiam har tak le zona om thei tak aron ni chaudona France hian nikum chung khan leiba an nei pun dan chu za panga le point pariata sang ani mana kumin kum tirlama France ramina leiba an nei zat chu euro trillion thum le point thum atling le to hemichin felna tura hian anram rel tu MP te le political party rang te hi an ngai dan ain ang vek lawa France akon political party lian deuh ten tun sarkara hian hu hang an neya chung ang political party rang om zinga apathum te khonin he France ramina leiba an nei chin felna tura malak na dan tur le akong hanzo tur a khan ngai dan ni nang an nei theilo wangin tuna France ina prime minister thar an han nei a po hian he prime minister thar hian engting takin nge heting leiba sutkin na tura malak na hian party lian pathum te min thei turin malak na aron nei don ti chu Khawvelin athlir tropa a hlotling ngem a hlotling lo ni chuan he prime minister atana ruat thar po hi aban le mai anga yang tia pawlte po anom vele bokani porukna chun India rama kan lu to donanga India vice president tana thanthar CP Radhakrishnan chu September ni sompani zertov ni hian India president Draupadi Murmu chuan India president chen na mun Rashtrapati Bhavan rin amna thu tiam tirin alalut dona ama hi India ram vice president sompanga natur ani donani India vice president Jagdeep Dhankar kha beisai lo taken kumsang ni samni pasari thleng atram amang zo don moti lai khan ban na voile kata athe lut thutta khania khatiang ani wang khan India ram vice president than na hi September ni kwa tholeni khan nei ania kanron soitoa ti chuan BJP le antran rolpui NDA telpoltena candidate nei CP Radhakrishnan akha thlantlin alonita a ti chuan ani hi kanron soitoa achanchin stracheng tu chuan kan video nungber kha lo en ula ani hi mom Maharashtra a larsap na thok lai mek ani pasarina chon September ni som pathuma Prime Minister Narendra Modi-an Manipur atlo tur chu meitei helpol sang poruk te khai khom tu anin som khom na pol coordination committee alam toya korkom te chuan andodal thu chhuwa siamin anon tar langa heminia September ni som pathuma India Prime Minister Narendra Modi-an Manipur atlo huna hian zingdar khatatanga Manipura chhuwa san thlengin tu ma pon chok lo turin hriat tirna heng meitei helpol rang poruk in som khom te hian an chu ani Prime Minister Narendra Modi hian Manipur atlo huna hian zo Hnahthlak te chen tamna Churachandpur antia boinui chuan lamka tin soyan du to zoka kan zo Hnahthlak pui te hian kan video nung bera kan Churachandpur tilon lamka kan non tia comment lama khan official in Churachandpur ania ngatinge Churachandpur ti lawan non tia kan zo Hnahthlak te kan unau te kan thlop zian tirnan Churachandpur ti chu meitei tho lalming choya phoni wangin lamka tin keini chuan kan non soizel to don ani heng zo Hnahthlak te chen na lamka khopuya peace crown na wantlang in khom ani pui photanga chumi nei zo nuwa chon imphal lama pananga imphala kangla fort bula wantlang in khom Prime Minister Narendra Modi hian nei pui le atum don nia soyani metei helpol hemi inzom khom pol kor kom an ti hote hian Prime Minister in an state atlo tur hi dodal masela zo Hnahthlak Pawl sang te khai khom tu anin som khom na pol Kuki Zo Council alam toike ZC an ti te chuan Prime Minister in hetianga an state naron tlo turi alomom an ti thu chhuwa siamin an tar lang ve thonga kum somli don nuwa zo Hnahthlak te chen na mun hi India ram Prime Minister mewin atlo le tur chu hilchin chi atlak tak ani don an tia India Prime Minister in Manipur zo Hnahthlak te chen na mun atlo nun ber chu Rajiv Gandhi hunlai Rajiv Gandhi Prime Minister ani lai kha ania chu kum sang kha juko somsari pakhat khan
lamka atlo chu India Prime Minister ina Manipur zo Hnahthlak te chen na mun antlo na nung perania hetia Modi an tlo le tum hi lom man tia zo Hnahthlak te chon Prime Minister in lamka atlo huna hian meitei te nena an buina chungchanga har satna an to te le an tor na sang te baka an du ber le an thilput ber rorel na tran nei an du thu chu lo thlen rem chang ni donin an ria tin Prime Minister hian hemi zo Hnahthlak te chen na atlo hian rorel na tran an mo zia po atakin ron mudona chu wang chuan Prime Minister local tur hi alom kan ti em ani an tia amaro chu meite hil pol khami inzom khom pol ho thung ka chuan Prime Minister in kumsang ni som ni pathum atanga boina toa hetiang anga rei tak nuwa Manipur ron tlo dule chau hi thil lom mani lem lowa chu wang chuan mainland politics an tia India ram lai rela vai ho politics chia ang hi Manipur ramai hian ron ken luan tuma chu wang chuan kan du lo ani ti in meite hel pol te hi chuan in yan lo do dal tur thu an soi ve thung ani pariat na chuan Rajasthan Assembly chuan September ni ko thole ni khan sakhodanga midang in le tir na khapna dan Rajasthan Prohibition of Unlawful Religious Conversion Bill sang ni som ni panga chu an poma he dan hian midang ahu khowa sakhodanga in le tir tu chu kum som ni chung lungin tan tir theina apea diklo taka midang sakhodanga in le tir tu chu kum sari tanga kum som pali lungin tan tir phalna ape bokani heba ka hian midang sakhodanga in le tir na tura ta na ramdanga tanga tan puina poisa dong tu chu hreom taka kum som tanga kum som ni lungin tan tir ba ka cheng noi som ni choi tir thei ani dona sakhodanga in le lui tir khapna dan hi Rajasthan a hian kumsang ni pariat khanan lo mang to a tuna an pomle ta ki ama aya khir le hremna na zok na pek na tur ania hetia Rajasthan maiba ka India ram state then kata sakhodanga in le na khapna dan an han pasta ka hian an target ber chu India ram a sakhua piang lo India ram chon sakho piang lian tak tak awma chung te chu Hindu te Buddhist te Jain te nia Buddhism te Jainism kan tiang chi ta kha ania tin hetiang ang nilo hey Muslim sakhua Islam sakhua te Christian sakhua te hi Hindu te ngai dan ai chon ram danga tanga sakhoron ken lu nian hriata wangin hetianga sakhodanga in le chung changa khapna dan an siama po hian an target ber chu Muslim sakhua le Christian sakhua te hi amain abul pui beran nitlang pui thinani hetianga tuna kan han hua po khan sakhua dang sakhu pakhata tanga sakhodanga in le luitir an han tia te hei tuna danan han siama te po hian ramdanga tanga poisa don han ti te hi ei Christian te chu khotlang ram western ram atangin sab ram atangin i tan puina te kan dong na sa thin ma khang ang te kha vai Hindu sakho betu te nan ngai theilo ani tin kan zirna inte kan dom do inte le ko shanina ma lang na sang Christian han tia khan Roman Catholic le Protestant zong huamin sabram tho pui nei te phei chon tan pui na ron thon na sathin hi heng te hi India ram dan nian i engani at thei anga shrek be tum hian ma an dan sa ema tin hetiang ang bil tuna Rajasthan an pa sa po ramdang atanga khatiang sa kho in le tir na tura poisa dong an han tia khan missionary choron chom na te thok tu te hloron pe tu te le dam doin le school te khatiang Christian te malak na sang nu cham en kol na te pon yang khatiang tan puina poisa dong a piang kha chu midang in le tir man ro ani thei no na wangin ik chu tiang ang poisa dong tu te chu hrem mai ba ka khan poisa choi tir theina tur te po alo nip ta boka hetiang ani chuan Christian te le Muslim te po niang Hindu sakho ni lo India rama sakho zichuak ni lo ka chu kan chem tel don ni te point alangani hemi chung changi thui tak soi tu roma tikhan kan du tok le potanga pakwana chuan kan video masalam thamma sa te masale lampang te po kanon soi ve zo thin Maharashtra politician lar tak unawa party sang nei Uddhav Thackeray le Raj Thackeray te chuan September ni som ni lai ni khan pon lama tanga hriat po theilo turin kong ka in kharnanin inkom na an neya hei hi India ram politics chanchin thar zinga polang sarve wa chan po hemi te unaw hi kanon soito thin ang khan Uddhav Thackeray hi Shiv Sena atuna UBT hotupa ni in Raj Thackeray hi Maharashtra Navnirman Sena MNS hotupa ni thonga heng mi te unaw hi
mizo tonga kan soi chuan unau ti ni me sap chun cousin an nia Raj Thackeray hi Uddhav Thackeray pa Bal Thackeray unau pa fa pa ni thunga kumsang ni parukhan Raj Thackeray hi apa unau pa apa puya Bal Thackeray party Shiv Sena tangalung oilawin party thar Maharashtra Navnirman Sena alam toy MNA santi chudina hemi nuwa hian hemi ti unau hi anin mission tangal nia soi the nia chanchu kumin July thla khan van tlang zinga in mudun lein an thudun le theita chawa kum som ni don angkha hemi ti unau hi anloin mel mak to tia soi the nia tun tuman unawa anin mule ta ka hian enge an soya enge an ngai tu dun ti chu chanchin tharlama mu tu romlo masala amitam tak le chanchin thar tren khat poinan rin dan chuan Maharashtra chunga Brihan Mumbai Municipal Corporation in thanlo tur chungchang an soi dun ngai niarin ania achan po helai bial hi Brihan Mumbai Municipal Corporation hi Asia Rama Municipal Corporation zongsonga hausaber ani baka India Rama Municipal Corporation zongsonga hausaber ani boka chuwang chuan Maharashtra State Politics chunga chuan helai Municipal Corporation bial chunga sarkar na siam kha thilpoi mo takania tin hu hang po anga chuwang chun hemi te unau loin mission to po hian chanduna thoduna candidate siam dun ten tum don nge engkin ngen thodun thiang ti te pon ngai turin ania amaro chemi te unau hi an nin hu chungchang a hian tu ma in chanchin thar lokom tu te ma chu tiang khat tiang chun ngai tu ti an soi lo ani tem lai do khan Uddhav Thackeray hi Shiv Sena party roi tu nia amaro chu kan soi to thina thui tak kan soi chon video raile don do toka atoi zong in kan soyanga congress ten na thokhowin Maharashtra hian chief minister ania ti chuan chief minister ni mek lai chon ama party chunga mi minister engamazat MLA engamazat khan phatsanin an pai thla ti chuan chung ama pai thla tu te chuan in BJP te ne tang rolen sarkar an dina chuta chon eknath shinde ania ama phatsan tu an party jinga mi langsar ber an ho tu pa kha eknath shinde chu chief minister ni ta ti chuan atoi zong kan soi zelanga chumi te tram chu zowa ti chuan Maharashtra State Assembly in thana lo oma chuta chuan Uddhav Thackeray te Pawl hian sarkar kha chang chunjom talawin eknath shinde te Fadnavis te tin Ajit Pawar te nen tangrol pathum khan sarkar thar BJP NCP le Shiv Sena ke original jok in tita Election Commission of India original jok apon te khan sarkar tu na hinan siam me kap ti chuan Uddhav Thackeray chu eptu lampang hroi tu lo ni ta ani le Sarat Pawar te tin NCP khami Sarat Pawar te ba kha khanin party te naw dang thren khattenen an tang ho vele ta congress tenen ti chuan party pathum tang rol pol khan na ni veta thowa maro chu sarkar an siam patalawa amero chu hemi akazena una Raj Thackeray hi chuanin political party lian tak nei ma sela MLA te khatingang kha nei lutuk ngai lowa chuwang chuan thetia Raj Thackeray po a political performance anti a politics a anon din chan chhautak lutuk lo wang hian a unau pa ne in zom hian an chak pha jok thei te po arin oma amero chu hemi ti unau hi loin mission ton anin mission chan te po hian soi ta lo loila an pa ber Bal Thackeray damlai khan Shiv Sena party chu Maharashtra political party lian takle sarkar te po lo siam fo to thinan nia ti chuan Raj Thackeray hi anau fa pa kha an party thalai zinga chuan mitam tak pon roi tu enan en apa puya thachang rondol chho turangai kha engamolai khanin Bal Thackeray hian ama fa pa jok Uddhav Thackeray hi ama thlak tu tura adu jok awang te point kan ti thiome ti chuan Raj Thackeray hian chanvo nei ta lawain thriat awang khan apapuya te party Shiv Sena ka chuasanin political party thar Maharashtra Navnirman Sena MNS ka adin ta atikan anni hemi Bal Thackeray te chungko hrim hi chu Marathi nge ni nam adin cho theina tura Maratha nationalist an tiang chi du nge ni du thuk lutuk du uluk lutuk an tiang chi mi du rum rut kan tiang chi Maharashtra a cheng tur chon Marathi thong thiam nge ngai tin Maratha namte an din chan lo chon eng namma Mumbai le Maharashtra khumi anram ko pui ber an state ko pui ber Mumbai le Maharashtra chunga hrim hian
eng nam ma hi an non ding chang tur ani lo tia thurum lutuk tlang au pui thin kal pui thin an ni wang khan an larin boro kan nei chho viu thina ti chuan pal thakare chu boral ta apa thachang ron dol tu chu Uddhav Thackeray chu ron ni lo thei thalawa a chan chu akazen kha Raj Thackeray khan party thara din tak de wang khan chu tiang ang te chu Maharashtra politics kan han soi zawa emi chung chang hi chu i kan soi jing to a thui tak soi tur om na chungin kan du tok photanga ti khan tun tu mata chung kan du tok le photanga kan video ron siam thin te afam kim lo ong anga mi lo ngai hlut sak thina wangin lom thu kan soya comment le like lama te a subscribe lama ta po khan min non tanpui zel ula min non troi om zel ula comment ta te khanin du ron soi ula hemi chanchin thar kan ron buat sai athlir zawna kan ron buat saya in ngai dan te in mu dan te po ron soi ula hanin comment ton ula hanin nial rap ula in ngai dan te kha kan lo muin kan lo chiranga kan tan po maso na tur le Bengvarthlak thil tam tak om thina tun malam zonga hemi video kan siam to zonga in ron comment te hi kan ta na tangkai ema min fui phur tu ani ba kha kan ti su la tanga inzir na tur te fui na thu te thu thazok min ron rel thin te kha kan ngai lu ema tun to ma po hian in tla rung lowa ron comment le char turin kan som chowa tin kan channel la subscribe lo tam tak ten nin ron comment thin ti kan ria khoi taka kan channel te min lo subscribe sak turin kan ron deal chowa subscribe ti kha YouTube pa hei athu pui politics le Thu Thar Thlirna kan han ti ein ziak phei a caption phei a chunga khanin YouTube video omna hnuaya khan a play na te khamitlar phei khan subscribe ti aduma avara inziak lo om chon kan channel hi in la subscribe lo ti na nia chu wangin a subscribe to chun subscribe ti ka mu tu rom lo chu wang chon kami subscribe ti la share thei zong ka chun khongai takin subscribe ti khamin lo me saka kan channel hi min subscribe turin kan ngen chawa tin i kan video te hi mitam zok tenan lo ngai thla kan lo tangkai pui ve theina turin share dara a share te kha lo orzel tur point kan han ngenin kan han som le boka chau